ma'am, ngarang ako'y na habadi hoy. Maning da moy badi am udre ko. Ngarang chamna life da isay sa aga life tawbodo mayam na yu ngaw sa ne le kai na khalli do ako'y noy na ubuzu date Dubai da blindly judge tawganu ko. Chumda nungay bagi ako'y masen ako'y hong katane lay do aduga isay sakpa sida mayam na lan na uraga migi permission yaw da bida record toraga kamay haning ngairaga laibagi type tam tawdo mayam tawbigano Facebook se ay paisade wathi tawbigano Facebook ta direct comment kaino da ay DM da oina tawbiro ko nungay taba kay haning ba ko ning balay adu tawgada Facebook sida di yawbirano haidi taseng na ay ga sabi na isa ukil ne ko ay case pala kaniya say way de phagirate ay sabi na isa ukil ne adu na masara aigi video amata or aiga related oiba aigi account dagi thagachagi ba aiga relate oiba pot amata Facebook ta yawhan bigano ai Facebook paisa de thagat ning ba khudi magsigi platform se khata da thagat bio haining ba chaining ba ngangning ba appreciate tawning ba any kind of judgment aingon da dum direct DM to biro ko ai. Good morning ma'am. Puno mag iray sa kuning magpo ya pabadumit global freedom of speech lay gum bagi type aduga we are not depend on anything kind of lay bagi type ta ko yam independent oi ba no pasu no pisu angang so so loina mag yaw ba social media sila masi sum urak pada ko akoy taxi khasi na amakak lay bise mang bagi keno mami yung kaktar ay tar society ado sum kalam ba kari gino koy soire lale duga adugi mathaktuda mu counter ga taw man mo yaw but mi ya pa man ya akoi ju right lay pote adu society da sayeng ning sen oi ri basing na sum kano taw agadi nungai roi mi angi mi yeng pham oi basing na taw gum si soi gra gi badu ngak pi ba su hai adugi mathakta mu mayam sina akoi improve sa sing chi kano si kaw ga du to mo on chal laga amu semdok na ba natraga tawda na ba na haibagi mo ta trolling tawdagi mo sum mayam sandok kidana migi kutta lay gini si kan mo na ay mi sing no on laga tan tro kan kan mo am nungai ta bai tar adu gini pare adu ti adu na adu ore ay so kano kara tamjagi ni mayam hujik sigi wari oina hayung ta sida tole sa mayam lamdam sida leiriba irecha ibung ipom mayam gi pukning chinsinjaraga ai wafam amatang sengdokjage ngarang se aina Instagram da thagi ba live se mayam na lana ubiraga ubom ju thoe Facebook ta viral chatle aina intentionally tawjagi banate imanabi gi privacy maintain tawdabida khanghau tabadagi aina sokhibadagi thokibane ai isagi mistake learn tawjare da soidana basu chaksanjarage mayam da ngakpiyo haina haijari